Bai manekat alaki ay malaki tamlir na tintabu I tetapi menuan hetnen isneno na nete kanal YouTube kapi GKI nuan li hay may tinako sunuan wasiat na hunun na putnen isneno ay malaki at onen amo isneno amagitano tunan ang fekay neklumit hehemifiu hay modim hay tenap neno Kenatis ay salit-salit tep-tep an manonono holumin amin bay manekat alaki nu aneno I inakan munif feu kisah rasul boy semtin ela botinum nu talante ela boham mese ay malakit akius ela botinum fan mamihinay bay benu alki funatuin in es anaton lasisa kosanat niuki bay manekat alaki kalau hit monit het nanaw bonok alekot hit meset panat hit auklei na kolekanan menas hit mata hit nopak hit haik hit nisik mabian anten ton bonem hit an mui atau ni mese na men na tuin inopan namle unfe mes na tuin hinef mantalis sinan fe no pa feu new in amenat nane na pene munit fe mainekan namlil anfin bay manekat alaki leka na ikunok Yesus na Paulus na pene munit feu monit lekanam nesfa nok in munin ahunut kisah rasul boy samtin ela boy samne talante ela botenum mese leka natef nok Yesus mafefane Paulus matan na sonjon mainahin kalau lasi sa kosanat lein pao nok inambaba sin esletop Israel naklilon andi usif Yesus Kristus usif Yesus an mate an bihonehe henati inisnan kit nako sanat intuan nenotin na munite infen anfan nako amates balang nane anfanitaka kalon Yesus inkanan lasi sako sanat na tonon niu tuaf le an palsay niu in so hita tenap an hitnekat ole neno anana tenap an di inekan natin lasi ne Paulus namnawa top Antioquia henaki ang binek palsait makaisa tek amleut piuaan wisneno bay binu manekat alaki kalau futunit nekat niyo Yesus in of na feu hitmonik neno usif Yesus ang sakoit sanat man fenuan heta feu hitmonik neno natuin lasinane au honeki ay malaki tanawa hitmonik tok neno anan henati ina feu hitmonik piut nenok nutu fight nutu amin kesemniken hem like subscribe nambatin nuani niwi ambiansin ay malakit at onen amo isneno hem nen milali ho aan hem tuti henati hem monim lei na fibon na tino aan lehem nen milarjan amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.